Ni amakuru agezweho muri aka kanya aho perezida wa Amerika Donald Trump yamaze gutangaza ko azamura imisoro ku bicuruzwa bitumizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biva mu Buhinde. Umusoro ukaba wamaze kugera kuri 50%. Ibi byakozwe nk'igihano ku Buhinde kubera gukomeza kugura peteroli iva mu Burusiya, ibintu Amerika ibona nk'uburyo bwo gufasha ubukungu bw'Uburusiya mu gihe bwari mu ntambara na Ukraine. Iyi misoro mishya izagira ingaruka zikomeye ku bicuruzwa byinshi byoherezwa n'Ubuhinde muri Amerika, birimo imyenda, zahabu, amafi n'ibindi. Abaguzi bo muri Amerika bashobora guhura n'izamuka ry'ibiciro mu gihe abohereza ibicuruzwa biva mu Buhinde bashobora guhura n'igihombo gikomeye. Guverinoma y'Ubuhinde yamaganye iki cyemezo ivuga ko ari icyemezo kidakwiye, kidafite ishingiro kandi kidahuye n'ukuri, kandi yizeza ko izafata ingamba zo kurengera inyungu z'igihugu. Ibi byateje umwuka mubi mu mubano w'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ndetse bishobora no kugira ingaruka ku bufatanye bw'umutwe wa Quad ugizwe na Amerika, Ubuhinde, Ubuyapani na Australia. Abasesenguzi bavuga ko iyi misoro izagira ingaruka ku bukungu bw'Ubuhinde, harimo kugabanuka kw'ishoramari rituruka hanze no guhungabana k'ubucuruzi. Iyi ngingo ikomeje gukurikiranwa n'impande zombi, ndetse n'abaturage b'ibihugu byombi bafite amatsiko y'ukuntu biri bugende ndetse n'ingaruka bishobora kugira. Mu zindi nkuru nuko asteroide zigiye kunyura hafi y'isi. Abantu barakangaraye, cyangwa se abantu bamaze kugira ubwoba kuko bino bibuye zino za asteroide ziri hafi kunyura hafi y'isi. Ku itariki ya 8 Kanama 2025 NASA yatangaje ko hari asteroide ebyiri nini cyane zigiye kunyura hafi y'isi. Iya mbere ifite uburebure bwa metero 91, ni nk'inzu y'igorofa cyangwa se ni nk'inzu y'amagorofa 30. Iya kabiri ifite metero 61. Zombi zizaca hafi ariko ntizizagonga isi. Iyi nkuru yatumye abantu batangira kwibaza niba isi ishobora kwitegura ibiza nk'ibi. Nicyo NASA ishobora gukora mu gihe cy'akaga. Benshi babivuzeho cyane ku mbuga nkoranyambaga kuko bifite ishusho nk'iy'imikino cyangwa sinema, ariko ni impamo. Perezida Trump nk'uko twabibabwiye, Perezida Trump nababwiye ko yamaze kuzamura imisoro ku gihugu cy'Ubuhinde, ariko Perezida Trump ashyizeho imisoro mishya ku bicuruzwa bitumizwa hanze, abaturage baratabaza. Trump nanone nyuma y'Ubuhinde yongeye kuzamura imisoro ku gihugu cya Canada, cyangwa se ibicuruzwa byose bizajya biva muri Canada bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizajya byishyura umusoro wa 35%, ndetse n'ibicuruzwa bizajya biva muri Brazil nabyo byamaze gushyirirwaho imisoro ya 50%. N'ibindi bihugu bigeze kuri 66 byamaze kuzamurirwa imisoro. Ibi bizatuma ibiciro bizamuka cyane ku misoro yo muri USA, cyane cyane mu biribwa n'ibikoresho byo mu rugo. Abaturage bavuga ko ibi bishobora gutuma ubuzima buhenda cyane, nko kongera amafaranga ingo zisohora ku mwaka kugeza ku madolari 700. Mu zindi nkuru nuko umusirikare yarashe bagenzi be 5 kuri Fort Stewart, angani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusirikare ukorera ku kigo cya gisirikare cya Fort Stewart muri Georgia yarashe bagenzi be 5. Nuko ngo no musirikare yatekereza kugira ngo abe yamaze kurasa abandi basirikare 5. Noneho 3 muri bo bakomerekejwe bikomeye, gusa nta numwe wapfuye. Nta muntu numwe wapfuye, ariko iki gikorwa cyateye ubwoba bukomeye mu gisirikare cyangwa se muri zino ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radford yahise afatwa kuko ni n'umugabo warashe bano bagenzi be 5, kandi hakomeje iperereza kugira ngo hamenyekane icyamuteye gukora ibyo. Nimwe mu nkuru zikomeje kuvugwa cyane mu byerekeye umutekano n'imitekerereze y'abasirikare, kimwe nuko nari kubabwira inkuru z'abasirikare bo muri Israel bakomeje kugenda biyahura bitewe n'uko urugamba rutameze neza. Mu zindi nkuru nuko urupfu rudasobanutse rw'umunyamideli Marita Nolan. Marita Nolan umunyamideli uzwi cyane mu mideli ya New York, yasanzwe yitabye Imana ku bwato muri Montauk. Nta kimenyetso cy'ihohoterwa cyabonetse. Abatangabuhamya bavuze ko bumvise amarira n'amajwi y'abantu imbere mu bwato mbere y'uko apfa.
nyine abatanga ubuhamya bo bahise bavuga ko mbere nyine yuko babona uno munyamiteri Marita yamaze kwitaba Imana, bo bumvise amajwi menshi, amajwi n'amarira imbere mu bwato mbere yuko uno munyamiteri apfa. Polisi iri gukora iperereza, bikekwa ko haba harimo ibanga cyangwa urupfu rutunguranye. Abakunzi b'imideri n'abamukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kumutakambira. Elon Musk atangije Spice Mode muri chatbot ye Grok. Elon Musk yashyizeho uburyo bushya bwa Spice Mode muri chatbot ye yitwa Grok. Ubu buryo bushobora gukora amashusho ashingiye ku biganiro hagati y'abantu, gutanga ibisubizo, nyine ni artificial intelligence, gukora amashusho ashingiye ku biganiro hagati y'abantu, gutanga ibisubizo bikarishye bidasanzwe, rimwe na rimwe bikavugisha ukuri gukomeye cyangwa guca ku mico isanzwe. Ibi byateje impaka zikomeye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe barabyishimiye, abandi bavuga ko bishobora guteza ibibazo bijyanye n'imyitwarire, ubusugire bw'abantu n'ikoreshwa ry'ubwenge bw'ubukorano AI. Uno Elon Musk urumva ko ino yamaze kuzana bita Spice Mode muri chatbot yiwe ya Grok. Ni ibintu bishobora kuzagenda byangiza imitekerereze y'abantu, bikaba byagira ingaruka ku kiremwa muntu. Wibuke gukora subscribe kugira ngo twemeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.